Nemački kancelar Olaf Scholz optužio predsjednika Rusije Vladimira Putina da je budućnost svoje zemlje stavio na kocku napadom na Ukrajinu. Rat je iz ruske perspektive izuzetno glup, rekao je Scholz tokom razgovora sa građanima Brandenburškog Prenzlaua. On je dodao da Putin zbog svojih imperijalističkih snova šalje stotine hiljade ruskih vojnika u smrt i ranjavanja, uništava ekonomske odnose Rusije sa mnogim zemljama sveta. A Ukrajina će posle toga imati jaču vojsku nego što je imala pre, dodao je Scholz, preneo je Welt. On je napomenuo da će Nemačka nastaviti da vojno podržava Ukrajinu kako bi sprečila da napadnuta zemlja kolavira i kako bi se sprečilo očigledno kršenje pravila u Evropi. Putin uništava svoju zemlju i njenu budućnost. Mirno rešenje može se postići samo ako Rusija prihvati da Ukrajina nije vazalna država, naveo je on. U isto vreme Scholz je naglasio da će ostati pri odluci da Ukrajini ne šalje oružje sa velikim dometom koje bi moglo da se koristi za napade na ciljeve duboko unutar Rusije. To ostaje tako, zato ću ostati pri svom stavu čak i ako druge zemlje donose drugačije odluke, dodao je Scholz, aludirajući na SAD i neke evropske države, navodi Welt. Neću to učiniti jer smatram da je to problem. Govoreći o izveštajima da bi SAD mogle da ukinu ograničenja u isporuci oružja u Ukrajini, Scholz je naglasio da ne moraju sva nagađanja da budu tačna. Tokom poslednjih meseci SAD i Nemačka su se vrlo usko usklađivale u vezi sa isporukama oružja u Ukrajini.